Reka tugusuhuze twifurize ibihe byiza wowe udukurikira umunsi ku wundi ku rubuga rwa Rwanda Burundi Updates n'amakuru agezweho muri uyu mugoroba turi tariki 14 z'ukwezi kwa 10 2025. Tugufitiye inkuru nyinshi zigiye zitandukanye tugiye kukugezaho muri uyu mugoroba. Wowe ntujye kure, tugufitiye inkuru ya mbere ivuga ko FDLR yamaze kwitwaza RDF, yamaze gusura itangazo ivuga ko RDF irimo kuyitambika mu kwishyikiriza MONUSCO ndetse n'ibigo bitandukanye bya gisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Murabizi ko igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo cyasohoye itangazo risaba rinategeka FDLR kuba yava mu bice byinshi igiye irimo ikishyikiriza MONUSCO cyangwa se icyicaro cyangwa se n'ibirindiro. Reka dukoresha iryo jambo kuko niryo rikoreshwa mu basirikare mu birindiro bya FARDC, bakabyishyikiriza kugira ngo barambike intwaro hasi boherezwe mu Rwanda nk'uko byagiye bitangazwa. Kuri uyu munsi rero FDLR yahise isohora itangazo ryihutirwa ishyira mu majwi RDF. Ese byagenze gute? Ese u Rwanda ko ruri mu byifuza ko FDLR yafatwa ikorezwa mu Rwanda, ni gute RDF yaba yabitambitse? Ni gute yabateze igico? Ese byagenze gute? Turaje tubigarukeho gatanu kuri gatanu, ntujye kure. Iyindi nkuru turi bugarukeho gatanu kuri gatanu ni inkuru y'umupolisi wiyahuye akimenya ko umukunzi we yarongoye undi mugore. Turaje nabyo tubigarukeho gatanu ku kandi. Si yo nkuru gusa, tugufite indi nkuru ivuga ko guverinoma ya Kongo na AFC M23 byasinyanye amasezerano. Ese byavuze kuki byasinyanye ayo masezerano? Ni bande bari bahari? Ese Perezida Felix Antoine Tshisekedi yaba yemeye gusinya amasezerano na M23? Turaje nabyo tubigarukeho gatanu ku kandi. Nujye kure kugira ngo usobanukirwe byinshi bimwe biratangazwa muri uyu mugoroba. Tudatinze rero, reka tukubwire ko nyuma y'umunsi umwe gusa igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC gisabye abarwanyi ba FDLR gushyira intwaro hasi no kwishyira cyangwa kwishyikiriza cyangwa kujya mu kwishyira mu maboko ya MONUSCO. Uyu mutwe wahise usohora itangazo wemeza ko igisirikare cy'u Rwanda RDF ndetse n'ibyitso bawurimo barimo kubuza abarwanyi bawo kwerekeza ku bigo bya MONUSCO kugira ngo bitange. N'itangazo rigaragaramo ibinyoma umuntu ahita abona ko byanditswe ku bufatanye bwa FDLR ndetse na FARDC bisanzwe bikorana bya hafi, akurikije cyangwa se umuntu akurikije imvugo zagiye zikoreshwamo. Ikintu cya mbere ushobora kwibaza ni gute FDLR yahise yemera umuhamagaro wa FARDC byihuse ikabigaragaza muri iri tangazo. Ni ikibazo gikomeye. Niba barabivuze n'ibitangazo rya FARDC ryarasohotse tariki 11, hanyuma tariki 12 iki gisirikare cya FDLR kigasohora itangazo noneho cyemera ko kigomba kugenda, kikanavuga ko FRDF irimo kubuza iki gisirikare kujya kwitanga. Ese urumva nta binyuma birimo? Reka dukomeze, wenda uraza gusobanukirwa, turaza wenda kuba twasobanukirwa. Nyamara itaragaragarije isi ku mugaragaro ko yemeye kwitanga, ni ukuvuga ngo bo baragaragaza ko ari ibintu bakoze mu ibanga, bemera kwitanga, babigaragaza mu itangazo ko bashatse kwitanga ariko RDF ikabitambika. Ese kuki noneho batagaragarije isi yose ko bagiye kwitanga nk'uko ubundi byakabaye bigenda? Iri tangazo ryashyizweho umukono ku cyumweru tariki 12 Ukwakira 2025 n'umuvugizi wa FDLR witwa Curengoma. Ritangira rivuga ko ubuyobozi bw'igisirikare cya FDLR bwamaganye ibikorwa bya RDF bibangamira binyuze mu ikoreshwa ry'ingufu n'ibikorwa by'ubucengezi, itambuka ku mahoro y'imitwe yacu y'abasivili berekeza ubwo ni imitwe y'abasirikare ndetse n'abasivili yerekeza ku kigo cya MONUSCO kiri i Goma, ubwo ni muri Kivu y'Amajyaruguru. FDLR yakomeje igira iti mu kubahiriza ubusabe bwa guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo
ku itariki 11 Ukwakira 2025 twari twiyemeje kuva muri teritwari mbere y'itariki twasabwe, ariko ingabo zacu zabujijwe gukomeza zerekeza mu kigo cya MONUSCO. Ivuga ko ibyo byakozwe binyuze mu kubatega igico, ubugambanyi bwa bamwe mu bayicengeyemo ngo bahaga RDF amakuru y'aho bari kunyura kugira ngo ibatangire. Mu itangazo rya FDLR yakomeje ivuga ko intego yayo ya kabiri nyuma yo kwitanga ari ugutaha no kugira uruhare mu biganiro bihuza abanyarwanda byubaka isura y'amasezerano yabanje. Rero aya masezerano nubwo ategeze avugwa n'igihe yabereye, yemeza cyangwa se yagezweho hagati y'indi mitwe, n'iyo mitwe ntabwo yavuzwe, ndetse na guverinoma y'u Rwanda. Izi mvugo uzumvise neza wumva zisa na zimwe zakoreshwaga na bamwe mu banyekongo iyo bashaka kugaragaza ko umutwe wa FDLR atari ikibazo ku Rwanda. Bamwe bavuga ko FDLR itakibaho, ari urwitwazo u Rwanda rukoresha kugira ngo rujye muri Kongo. Abandi bakavuga ko abayishinze mutubarire, bivuga ko abayishinze u Rwanda rushinja gusiga bakoze jenoside yakorewe Abatutsi batakibaho, ariko nayo ntitinda guhora isohora amatangazo anyomoza agaragaza ko bahari kandi bakora. Nubwo bagenda bavuga ko abasize bakoze jenoside mu Rwanda batakiriho, bapfuye bose, rero bikavuga ko FDL itakibaho. Bo rero nta kindi kintu bakora uretse guhita basohora itangazo rigaragaza ko koko bahari kandi bakora. Ku yindi nkuru rero turi bubabwire ni inkuru ivuga ko umupolisi w'umugore wo mu cyicaro cya polisi cya Falombe ni muri Malawi witwa Sergeant Eliza Masina ari kuvurirwa mu bitaro bya Holy Family Mission Hospital nyuma yo kugerageza kwiyahura hakoresheje uburozi. Nk'uko raporo ya polisi ya Falombe ibivuga, ibi byabaye kuri uyu wa gatanu tariki 10 Ukwakira 2025 mu mudugudu wa Sakome, ni mu gace kitwa Chombe, akarere ka Falombe nk'uko bitangazwa n'abayobozi ba kano karere. Bivuga ko Sergeant Masina yari amaze igihe mu bihe bigoye by'ihungabana nyuma y'uko wari umukunzi we witwa Alan amusize agashaka undi mugore. Ku munsi wa mbere byabereyeho, byari kuwa gatanu nk'uko twabivuze haruguru, ngo yohereje ubutumwa kubo bakorana bamenyesha ko anyweye uburozi kandi yumva agiye gupfa. Ubutabazi bwageze iwe busanga hafungiye imbere, ariko bagerageza gufungura urugi basanga uburozi bwenda kumuhitana. Yahise hajyanwa ku bitaro aho ubu ngubu barimo kuvurirwa kandi ameze neza. Naho intambwe ifatika imaze guterwa mu gushaka amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho kuri uyu wa kabiri itariki ya 14 Ukwakira 2025 guverinoma ya Kongo n'umutwe w'inyeshyamba wa AFC M23 washyize umukono ku masezerano ku buryo bwo kugenzura ihagarikwa ry'imirwano. Uyu muhango wabereye imbere y'abunzi ba Katari kimwe n'abafatanyabikorwa benshi bo mu karere ndetse n'amahanga bagira uruhare mu gushakira ibisubizo by'amahoro mu makimbirane ari mu burasirazuba bwa Kongo. Uhagarariye Perezida Tshisekedi yitwa Sumbu Sita Mambu yasinye amasezerano mu izina rya guverinoma ya Kongo, mu gihe Rene Abandi umuyobozi mukuru w'abashyikirana n'uruhande rw'inyeshyamba yasinye mu izina rya AFC M23. Ukurikije ibikubiye muri aya masezerano, ubu buryo bwo kugenzura bushingwa gukurikirana, kugenzura no gutanga raporo ku kugenza ihagarikwa ry'imirwano rishobora kuba. Ikigamijwe ni ugukumira imirwano iyo ari yo yose no guteza cyangwa se no
no kuzamura cyangwa se gushyira imbere icyizere hagati y'impande zombi.